Kena kwa bonga magadi kgang tsa BTV News re tla ka tlhamaloko go ena re tswa toropo go le Gaborone a re lebepele ditlhogo. Badiri ba pele ba moepo wa BCL ba ne ba sebaka sa go reka matlo a ba kileng ba nna mo gone kwa Selebephikwe. Le go tla la ditšhaba la botsogo le kana le go tla ditšhaba la botsogo le tlhagisa mahatsha a Afrika go tsenya leitho thata mo go lwantsheng malwetse a sa foleng. Fatotona wa America Donald Trump a le kwa Israele matsatsing a gompieno a go ipeela katlego ya go tsereganya ga gare ga Israele le Hamas. Motho dumelana ke one Rabanteng Kala Kachane ke na le sentle moyeng rona dikgang tse ka puo ya diatla mesiti ka ga kwa tla le re tsa metshameko a re simolleha. Tona wa merero ya ofisi ya gata Tona Moetemohasa o tlhalositse ha puso e rekile matlo a le 226 a moepo wa BCL. Maikemisetso a tiro e ke go neela babereki ba pele ba moepo wa BCL ba ba nnang mo mantlong ao sebaka sa go ka reka. Mohasa o buile se a kopane le baeteledipele ba toropo ya Selebephikwe go tshwaraganela kgang e ya matlo a tla tsengwang mo lenaneong la bonno National Housing Program a re utlwa Mamosisiska. Morago ga dingwaga tsa matlhotlapelo ka ntlha ya go tswala ga moepo wa BCL babereki ba pele jaanong ba ka nna le tsholofelo ya botshelo jo bo nametsang. Puso e naya tsa kgato go netefatsa go rekwa ga matlo a setseng mo go yoneng a phutha dikoloto le dithoto tsa moepo. Ba ba nnang mo mantlong ao jaanong ba tla nna le sebaka sa go nna beng ba matlo ka fa tlase ga lenaneo la bonno National Housing. Ke tsa gore ha re na le asset e tshwana ya ntlo ya BCL e leng gore tabore manager ya goromente on behalf of the nation re tshwanetse gore le telele le gona gore le duele ka dituelo tse di bonolo mme di seng dituelo tse di ta ithokomolosang gore madi a ra tsang go ga lona ra tse re go thusa yo mongwe go se le yo mo seemo sa gago gore le ena a kgone go nna le botshelo. Ra go bua ka gore ke bahe jaanong ha re na le ba bonno housing ke bahe ba e leng gore ba tla ba ka tsa matwang re akaretsa ba botlhe ditlhokego tsa botlhe ba e leng gore ke the former employees of BCL including ba ba supang gore kana bone ba ne ba nna mo matung ao ba tlhokagaletswe ke borre ba bone ba ne ba bereka go BCL. Baeteledipele ba toropo ba amogetse kgato e ka botswapelo mme ba supa fa go tlhokafala ditlhaloso dingwe mabapi le ditsela tsa go reka matlo ao le gone gore theko e simolola leng. 1,640 houses have been bought by government. You correct me if I'm mistaken. But what I just heard now is that only 1,226 will be made available to former employees. I think we need to understand the disparity, what is going to happen with the difference. The standard which agreed on among two and relevant reinforcement, asbestos. The local tona get our and hard guitar is a special fund manager this special program. Nga gone mo thulaganyo ya ka mantwa a ile go thulaganyo ya bonno e hapegile ke re nna ke eletsa mmadi ke batla go tlhaloganya gore a mme ka go kile ga buega le tata le velua mantua le boneta le da renovate gore a nne mo seemong se siame. Antwa tata a tseo a ba neelwa ba women settlement bona ke bona tata ba nna ha ba se ba buisa go jo di tula ka morero ke bona nke te bontse rena re batla re bona bo go tenya ra go dira jana le jana ha ne re thagana dio dingwe ne re to hela re tola dingwe tse di dintsitse gona tse di bopang mogopolo gore hela re ne ka thulaganyo e ka thusa batho ba rena botoka. Tona o supile fa go tla buisanwa mo bogaufing ka fa matlo ao a tla rekisiwang ka teng ba tshwaragane le ofisi ya molaodi mme a tshepisa fa thekiso e tla direlwa mo pontsheng ebile e siame. Go tlhalositswe fa dikgang dingwe tse di amang babereki ba pele bao di tla rarabololwa morago gape go etlantshiwang ke lekoko le le tlhomilweng ke Tona go dira dipatlisiso tsa go tswalwa ga moepo wa BCL. Mamosisiska, BTV News, Selebephikwe.
Antsale moletong kwa Selebephikwe tona ofisi ya ga Tautona Moetemogwasa o rotloeditse banni ba toropo ya Selebephikwe go dirisana mmogo go tsotsolosa toropo ya bone. Ha bua kwa bokopanong le baeteledipele ba Selebephikwe a re ha sa le toropo eo ya miwa ke go tswala ga moepo wa BCL ka ngwaga 2016. Bosela bona ba nna thata mo banning ba toropo eo mme mo maikaelelong a go rotloetsa lephata la thuto. Tona Mogwasa mmogo le bagwebi ba toropo ya Selebephikwe ba ne ba abela ofisi ya thuto diprintara tse 2. Dimpho tse di tla thusa thata ka nako e baithuti jaanong ba lebaganeng le go kwa ditlhatlhobo tsa bone tsa mafelo a ngwaga. Tiro e le jwa le sesupo sa gore tirisano mmogo e nonogileng gare ga puso le makalana a ikemetseng le setšhaba ke selo se se letsegang. Bana ba Phikwe gore a ba re kgobokaneng bangwe ga ba ke batakwano mme ba santse ba na le sentimental attachment to this town gore a re kgobokaneng ba tsenye a fund e re tata re thusa go tokagatsa diemo tsa Selebephikwe ra tshwana re ithele go na le ngwana yo tang Phikwe a ya sekweleng a sa ja ngwana yo mongwe tshwanetse re a ye sekweleng a sena dithako dio tseo re tshwanetse re dintshe gore di gore bana ba rona ba lekalekane re tona gape re ntse re itebaganya le dilo tse di tshwanang le go raisa madi go donatela sports participation and cultural events. Tota hela ga re setse re le gongwe madi a le ko tlase mme re tlo leka ka bojotlhe gore re impact thata especially ko bananeng. The issue of critical teaching and learning inputs in our schools is a very, very big issue. Our schools lack basic tools. And today, we are happy that some good Samaritan sent by God is here to come and make a difference. Lekana la botsogo la lekgotla la ditšhaba le kgothaditse mahatshe a kgaolo ya Aforika go oketsa ditsompelo tsa tlhokomelo e hapegileng ya malwetse a sa goleng ka jaana kgaolo eno ya Aforika e lebanwe ke kgwetlho ya palo e kwa godimo ya malwetse ao. Moemedi wa lekgotla la lekana la botsogo la lekgotla la ditšhaba mo Botswana Dr. Tebogo Philip o gateletse botlhokwa jwa gore kgaolo ya Aforika e nne le melao le ditsamaiso tse di maleba tsa tlhokomelo ya balwetse ba malwetse ao. Dr. Philip o ile se ka la matlhatso kwa segopotsong sa mahatshe sa tlhokomelo e hapegileng ya malwetse a sa foleng e le mono ga borone a re utlwe ke letletso se molekae. Tlhokomelo e hapegileng ya malwetse a sa foleng go kailwe e le maleba ka jaana e thusa gore balwetse le ba malapa a bone ba fiwe ditirelo tse di farologaneng tsa bongaka di akaretsa tshedilo maikutlo melemo le tse dingwe. Mme le fa go ntse jalo lekgotla la ditšhaba la re lentswa mafatshe mangwe a dira bontle go tlhomamisa katlego ya tlhokomelo ya mofuta o go santse go le gontsi mo go ka dirwang. Africa faces the highest burden of life-threatening diseases needing palliative care. Tlhokomelo e hapegileng ya balwetse ba ba lwalang malwetse a sa foleng e ba fa seriti le botshelo jo bo nang le boleng mme ebile go thusa le mo ditlhabololong tsa sennalaruri. Kgaolo ya Aforika e lebanywe ke kgwetlho ya malwetse a go nna jalo. Kgaolo e itemogela tlhaelo ya melemo le tse dingwe. Mo kgaolong ya Aforika go na le mafatshe a se kae fela a nang le melao le ditsamaiso tsa tlhokomelo e hapegileng ya malwetse a. National palliative care policies or strategies integrated into their health systems. Where are we as Botswana? There needs to be a deliberate political buy-in which will foster. Mebuso ya mafatshe e tshwanetse go nna le seabe mo go tokafatseng lenaneo la palliative care. Ba ka dira seo ka go aga melao le ditsamaiso tse di maleba go thusa gore go nne le kitso e e lekaneng ka tlhokomelo e hapegileng ya malwetse a batho ba. And in its spotlight. Mangwe a makalana a itebagantseng le go thusa ka tlhokomelo ya balwetse ko malapeng ba nankotse botlhokwa jwa tlhokomelo ya go nna jalo mo mohameng wa botsogo le ntswa go na le dikgwetlho. We have challenges such as limited funding. As we have mentioned that we are a non-profit making organization. Issues of cultural stigma. Re na le dikgwetlho di le mmalwa di akaretsa madi go tlhoka go dira ga melao dikago le kitso e potlana ka palliative care le mo badireng bangwe ba mohama wa botsogo. One of the challenges that we are facing. Lack of trained professionals
Ke rata balwetse. A ke rata balwetse tota mo ileng gore ha ke tsena mo molwetseng. The first question that I ask myself gore ha ne le nna ke ntseng jana. Ne nka eletsa go tlhokomelwa jang. Gore ha ke tsena ke lebela go le bothoko mo lapeng ke tabe ke ipotsa gore mmeo ha ne le nna kana re ha ne le nna ke lwala ka motho how best would I want to be taken care of. Lekgotla la ditšhaba la botsogo le itlamile go bereka le mafatshe a farologaneng go tlhomamisa gore go nna le ditsamaiso le melao e maleba e tlhomisang gore balwetse ga ba rontse tshwanelo ya tlhokomelo e hapegileng ya malwetse ao a ba tshelang ka one. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Motshwarela tona wa lehatshe le temothuo yo gape le mo palamente wa kgaolo ya Good Hope Matete Dr. Edwin Dikoloti o gateletse le go supa botlhokwa jwa go tshegetsa le go ipela ka ngwao jaaka Basotho ba ba nnang kwa motseng wa Tlhariselele ba ne ba tshwere moletlo wa lebone la tsosoloso gone ga rolwa sehikantsho sa lebone se se mo setshwantshong sa naka la tshukudu mme ga tlhalosa ha seo e le mokgwa wa go tsosolosa ngwao ya bone le go aga mowa wa tshwara a rutwa Gilbert Mogorosi ka pego. Moletlo wa lebonela tsosoloso o no ngwekile merahe ka go harologana go raralla lehatshe leno ga mmogo le go tswa kwa lehatsheng la Lesotho go tla go supa boleng le monate wa ngwao ya Sesotho jaaka ba tsena moletlo o ba ne ba tsabakela ka diaparo tse di supang ngwao ya Sesotho. Dr. Dikoloti o supile ha moletlo o e le maiteko a go jwala peo ya bokao jwa ngwao ya Basotho ba ba nnang mo lehatsheng la Botswana. Re hano mo leboneng le la tsoseletso ya Basotho re hano go ikgakologelwa re gakologelwa gore re bana ba mpa re bana ba motho re morahe o le mongwe ka jalo re hano go shahatsa tumelo le kitso eo re tsile go nonotsha thata kgolagano ya rona ke bokopano jwa poelano ke bokopano jwa kagiso ke bokopano jwa lorato le le senang bokhutlo. Mekganye ya lobone re eletsa gore ba e batletseng ya ka itle mo Tlhariselele e se ka ya nna puo hela motlhala o tlong go segwa lo se ka motlhala o wa nyelela lo bonole a le se ka la tima mme lo bonole le gone a le se ka la tukela hela ba Tlhariselele a le tukele Afrika yotlhe re latlhegile rotlhe. Moletlo o tshwarwa ngwaga le ngwaga mme monongwaga o ne o le pharologanyo mme ebile o gwetla Basotho ka kakaretso go tlotlomatsa le go tlotlango ya bone ka lebone la tsosoloso. Lenaka la tshukudu e ne e le sesupo sa borena le maatla rona mmoho le Batswana e ka kwana nne se re lebala gore hana re bana ba monna mme jwale mmoho re hloka ho phatswa ka lenaka lena la tsosoloso re kgutlele matleng a rona hape re le Basotho mmoho le Batswana. Bongwana ke ba santse ba rutwa Setswana puo ha e kgaogane le ngwao ha o ba ruta Setswana ko sekolong le gore tse di tshwanang le bo mmino o tla ba bona ba bina Setswana ke re ke go eletse mo mmusong gore ba re utlwe le rona gongwe primary school e gonne le teacher e rutang Sesotho ka mo he setso sa rona ra go tswella re se tshwere. Dr. Dikoloti o ne gape a tlhalosa ha moletlo wa lebone la tsosoloso e se go tsosolosa ngwao ya Basotho hela mme le tsela nngwe ya go aga le go rotloetsa tshwaragano mo setšhabeng mme a re e tla re kgabagare seo se bope le dula le thokgamo e renang monogae. Gilbert Mogorosi, BTV News, Tlhariselele. Motshwarela mogolwane mo lephateng la dithuto tsa baranyana le dikitso kwa Yunibesithing ya Botswana Dr. Olifile Molwane o kgwetlhile bomme le basetsana go nna le seabe se se bonalang mo dithutong tseo hela jaaka borre
ha bua kwa dikgaisanong tsa dithuto tsa boranyane le dikitso tse di neng di rulagantswe ke University ya Botswana ka la Matlhatso. Dr. Molwane o tlhalositse ha dipalo tsa bomme di santse di le butsana mme nako e gorogile gore ba sale morago dikeletso tsa bone ntle le poifo epe a rutle Mojadi Mokibelo. Dithuto tsa engineering di tswa kgakala di le jaaka dithuto tse di kgathaibile di tshwanetse borre. Hela mo malatsing a gompieno seo se hetogile ka jana dikolo tsa dithuto le ditiro di akaretsa tsa University of Botswana le sa New Era College di digoga go pele mo go amogeleng le go rotloetsa basetsana le bomme go tsena dithuto tseo. Go ya ka Dr. Molema nako e gorogile gore go thodimelwe moalo wa dithuto tseo mo go nontsha maiteko a go akaretsa bomme le basetsana ka dipalo tse di kwa godimo ba sa kgorelediwe ke sepe. Le hatse le re bereka mo lone mongwe le mongwe o tshwantse a nna teng, and we call that inclusive education. Mme ka jalo ke rotloetsa bana ba basetsana thata gore ba nne teng ka gore le rona ko mo faculty ya rona ba teng bana ba basetsana mme palo e go tlase mme tota thotloetso gore ba nne bantsi ba oketsega go supa gore engineering ga se ya banna hela le basadi le bana ba basetsana ba ka kgona gore ba nne le karolo ba tseye karolo mo go yone. Engineering kana nna ka ha ke tlhaloganyang ka teng re tshwanetse gore re solve mathata a leng teng mo Botswana. So this competition is trying to provide students le gore ba nne creative, ba nne problem solvers. Basetsana bangwe ba supa ha bana le keletso e ntsi ya go nna le seabe se se bonala mo dithutong tsa engineering. Well, we've noticed quite a number of problems in Botswana. Re lemogile gore go na le dikgwetlho tse di farologaneng mo Botswana ka jalo re le sethopa re batla go ta ka nngwe ya ditharabololo mo go seo. Believe is the immense heat. And I encourage ladies to get ke rotloetsa bomme go dira dithuto tsa engineering le gone go ka bapatsa dikitso tsa bone tsa engineering. Putting yourself out there. I think definitely more women need to start experimenting into STEM. Ke nako ya gore jaanong bomme ba itepatepanye le dithuto tsa engineering. Stopped by societal pressure and yes. Morago ga kgaisano ene e le masheta gareng ga dikolo tse di kgolwane sekolo sa Maru a Pula ke sone se hentse mo dikolong tsotlhe tse di kgolwane ha sa New Era sone se ne sa hetoga bo Mampudi mo lethakoreng la dikolo tsa ithutelo ditiro. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Ha re tlhola mo go tse dingwe ntho ga Sokhwaere ya bodiragatsi e bidiwa Mokwepa ya kgoletswe go dira bontle ka go gapa le go nna bafenyi ba kgaisano ya monongwaga ya dikhwaere ya 48 hours e sa tswang go tshegediwa kwa Moshudi ka malatsi a boitapoloso a boipuso. Ha bua ka nako ya fa amogela phenyo ya khwaere eo jaaka ine ile go ipega kwa go kgosigare wa boraro ka mafelo a beke kwa Molepolle. Moemela kgosi yo mogolwane kgosi Patricia Sechele o supile fa bodiragatsi bo le botlhokwa hela thata mo mothong ka jana bona le seabe sa go aga setho le go kgapha motho mo mebileng. O bile a supa fa go dira bontle ga khwaere eo go tlotlomaditse motse wa Molepolola hela thata ka jana tswakgakala o itsewi ka maitsholo a sa letlelesegeng. Moletlo wa maitiso wa 48 hours o tshwarwa ga lengwaga ka malatsi a boitapoloso a boipuso ka maikaelelo a go tsosolosa le go somarela ngwao. Khwaere eo ya Mokwepa ene ya atsiwa ka 10,000 pula. Se a go rotloetsa ditlhopha tse dingwe tse di tswang ko morago mo Mokwena gore ba tse bodiragatsi e le karolo nngwe e ba ka itshetsang ka yona, e le karolo nngwe e ba ka intshang mo go tse di busula ka yona. E ne le ngwaga a bone re o tsenelela ngwaga ntha ra tswa position 6 hale dingwaga tse dingwe tse ra bo re tare tswana re nna 4 bana ba re ba go 4 re nna re robetse yala go 4 ho ngwaga ke gone re hala ha re tsoga go 4 a bo ra re change le yone la nampa ane ne e tse re nampa ane go tsoga mo ngwaga tse petse thomaganeng ra bo re nya wena sala ha nampa 4 ha na re gate ha no gatile teng ke gone a bo re khona go re teka sa tsele se re tanka sone se mo gompie kontsi le dirile se rodumo se se tona tota mo motseng wa rona wa Molepolole betso motse wa rona wa Molepolole o utlwala ka dilo hela tse di sa siamang mme ya no gare motse wa rona wa Molepolole o no change o utlwala ka dilo tse dintle
tse di siameng tse di molemo. Re salefo ngwao ya letso la morafe wa Bakalaka e hitlhelwang kwa kgaolong ya Bokone Botlhaba ya Osana yaanong ya akareditswe go nna mo dibukeng tsa lekana la lekgotla la ditšhaba la UNESCO gore e sirelediwe ka jana e ne e gomagomediwa ke go nyelela. Osana e ileng ngwao e dirisiwang go rapelela pula e kwadisitswe semmuso ngogola mme mo letsatsing la botlhano morafe wa kgaolo ya Bokone Botlhaba o ne wa rolelwa setlankana sa go lemogwa ke UNESCO semmuso ke mothusa tona wa thuto le tlamelo ya bana go tswa thuso le tlamelo ya bana re Justin Hunyepa e le kwa motseng wa Mapoka a rutle Bethany Mando. Motse wa Mapoka o ne o hetogile serala sa go ja thako le go ipelela katlego ya ngwao ya Hosana go bo e kwadisitswe semmuso ke lekalana la UNESCO gore e sirelediwe ka fa tlase ga dingwao tse di sa tshwarweng. Komiti ya kgaolo ya Bokone Botlhaba ya Intangible Cultural Heritage e neng e rulaganyetsa gore Hosana e sirelediwe ka tlase ga UNESCO e simolotse tiro ka 2018 ba sena go lemoga fa ngwao e gomagomediwa ke go nyelela. Batlega jana Hosana e ne e setse e tshegediwa hela ke metse e le meraro e leng ya Ramokgwebana, Mbalambi le Mapoka go tswa mo metseng e le 43 e bopang kgaolo ya Bokone Botlhaba. Bangwe ba ba ile kote ba ka netse ditama kwa kafa ona dibizi ile metse e le 40 mo Bokone Botlhaba ga ba sa tlhole ba sala morago ngwao ya Hosana. Bangwe ba setse ba sentse mahelo a go neng go tshwarela ditiro tsa Hosana teng. Mo metseng e mengwe bangwe ba setse ba tsena dikereke tse dišwa ba togela ngwao ya bone mme seo se raya gore ngwao ya rona ya nyele. Re ne ra dumelana rotlhe re le mo kgaolong ya Bokone Botlhaba gore ngwao e re ka e sala morago gore e ka kwadisiwa ke ba UNESCO ke ya Hosana. Ka jana re ne re setse re lemoga fa e sa tlhole e dirwa sentle. Ga re ka ke ra bua ka Hosana ra se ka ra bua ka go dumela mo go ngwale mme fa Bakalaka ba dira dikopo tsa bone kwa go ngwale ba dirisa ngwao ya Hosana. Go akarediwa ga ngwao e mo UNESCO ga se go lemogwa hela ke kgakololo gore fa ngwao e somarelwa ebile go ipelwa ka yone ga e kake ya nyelela. This inscription of Hosana ritual into official records is a step forward in ensuring that this go kwadisiwa ga Hosana semmuso mo UNESCO ke kgatelopele e kgologela thata ka se tla thomamisa gore ngwao e a sirelediwa le go ipelelwa. Safeguarding our intangible heritage. Ngwao ya Hosana e fetoga go nna ya bone go kwala mo dibukeng tsa UNESCO ka ga tlase ga dingwao tse di sa tshwarweng mo Botswana e sala morago ditiro tsa diatla tsa go dira dinkgwana kwa kgatleng dikopele tsa bakgata ba kgafela le mmino wa seperu kwa kgaolong ya Chobe. Bethany Mando, BTV News, Mapoka. Motsamasa sele tautono wa America Donald Trump o paketsa gorogile kwa Israele mo letong la go ipela tumalano ya go ba mahuru ba hantse gareng ga Israele le Hamas e bile e bakile gore go golole batho ba neng ba thupilwe ke Hamas. Go ya ka motswedi wa dikgang wa AP, Trump gore se ke tautona wa Israele Isaac Herzog le tona kgolo Benjamin Netanyahu jaaka batho ba bantseng ba dira ditshupetso ka go gololwa ga batho bao ba ne ba itumela kgorogo ya ga Trump. Le fa go ntse jalo le gato le la ntlha le tla bona batho ba baneng ba thupilwe ba ka tshwara 48 ba gololwa go khutlisa ntwa eo e simolotse ka tlhaselo ya Hamas ka Phalane a tlhola
a le supa ka ngwaga wa 2023. Go solofetswe gape ha mapalestina ba tla tshwara dikete di le pedi le bone ba tla gololwa ke Israele. Trump o solofetse go buisa palamente ya Israele mme a bo a kopanele dipuisano le Benjamin Netanyahu le masika a batho bao ba thupilweng pele ga hetela kwa Egipto kwa tla kopanang le baeteledipele ba mahatshe a ka tshwara 20 ka ga isago ya Gaza. Mebele ha ke di wetsang temo tsa gaetso ke States City ke ga kwa atla ka tsa metshameko. se tshwarwa ke ntšapedi ga kwe se pala mme ebile ga se thata ga ke go leboga kgaitsadi a ke yona re bantheng ka la ka tšhane go botlhisetseng rona dikgang tseno tsa nako eno ka teme ya Setswana. Ke bidiwa go te City ke a gakwa ke tshotsa tsa metshameko tse tsone di reng setlhopha sa di-Darts sa Police B se tsweletse ka go sokola mo pakeng eno morago ga go latlhegelwa kgatlhanong le sa Joan Darts Club ka dintlha di le 31 go tse 24 mo motshamekong wa beke ya bo 16 wa kgaisano eo. Leki ya wa kgaisano eo ya league ya di-Darts tsa ka kwano borwa mme motshameko o ne o tshamekelwa jalo kwa kampeng ya SSG mono ga borone Tshegofatso Malepa o na le ko Police B e tsene mo motshamekong o e sene go garisangwa ke Police A mo mosong ka dintlha di le 46 go tse di le 11 gone kwa kampeng ya SSG. Mo letlhakore le lengwe Joaneng yone e ne e fentse sa Def Darts Club ka dintlha di le 39 go tse di le 11 kwa SSKB e ntse le mo mosong. Bobedi jwa Police B le Joaneng Darts Club di kampane pele mo letlhakore la Team Events kwa Joaneng e ne a kgobokanya dintlha di le 19 go tse di le 17 sa Police B. Police B ya tswelela e seleketa mo tikologong ya di-doubles e bona ntlha fela fa Joaneng e tswelela ka go atolosa ketapele e bona dintlha di le 6. Mo tikologong ya di-singles ditlhopha ka bobedi di ne tsa kwadisa dintlha tse 3 setlhopha. Joaneng e ne a fenya motshameko o ka kakaretso ka dintlha di le 31 go tse di 24 tsa Police B. Tshamekile game tse pedi ya nthane re tshameka le di-small teaming wa di-DDC ya ba na le bogole le bone mme ra ba henya 39-19 e yone re hentse ke 31-24 tala gore ga re kgone go tshameka sente ka mabaka a tsalega ya ka ngwaga o hela yana kana re mo round ya bobedi o ithela le re playera tse dingwe di berekela kgakala di kgone go ta sente ke gone mo ka rogela ka morago ga ne di le tene ke ta go thomisa ke gore a kere nyale ke ra go nna ba feng tota nka re go padile gone go tswala hela di-playera tse dingwe tse ne di le kwa tlase ke tse gore mathata a nne e le hela batho ba ne le gore ba ite ba tshameke botoka mo teaming le bone ne ba ntse ba le kwa tlase. Maikaelelo ke gore re boelele ko training and try to practice more and then from there re win the game tsotlhe tse di setseng. Mopatele Tama o ne a fetoga motshameki yo gaisitse mo motshamekong o mo gone a nnile le tshameko e nte thata. Ta go tsaya man of the match mo gaming e le ya bobedi mo letsatsing go supile gore game e ne re tshameka maphakeleng ano e ne re tshameka le team ya DDC tota mo go nna e ne le e wo mo game so ke yone e nthusitseng gore ke teke performe botoka mo go ya e against Police B go na le yone ne re tswa go yone. Team ya Police B e ne na le tough players. It's only that I was a better player mo game ya bona. I scored a lot of high scores. Ke na le di stats tse di better. I have 140. Ke na le 100 all around 9. Ke kgona go tswala score se se godimo sa 119. Se le gore ke is the highest close. Metshameko e tla tswelela beke tlang tla ka liki eo e tsamaela motsubong. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Motsonaetso a re lebetse dingwe tse di amana le motshameko wa karatiwelong o mo go one Love Mo Mature go tswa kwa lehatshe la Zimbabwe le ga one motho yo motona wa setlhopha sa Gaborone Karate Club e nnileng bangwe bao ba fetogileng bo mampodi ba dikarolo tsa komiti mo kgaisanong ya malatsi a mabedi ya Gaborone Karate Open Championship
ya ngwaga ono e neng e wediwa mo tsatsi la maabane kwa Regent Hill International School mono ga borone Tshegofatso Malepa. Montong ya letlhakore la borrela bokete jwa 59 kg junior male intermediate komite e neng le thata ya lentswe Lovemore Muture o ne a kopane le tefo barutiwa thebephatswa e base. Muture o ne a kgona go kokotlela ditlhaselo tse di utlwalang go fetoga mofenyi wa karolo eo e ne e rile go lepele kwa se ka makgaolakganyeng. Muture a ba kopane le batho en junior wa thebephatswa fa baruti a na a fentse thabang wa setlhopha sa molapo. It was really tough, but I have to leave. Kgaisano e ne le thata mme ke ne ka ema ka maitlamo a gore o fenye o tshwanetse wa bereka ka nata mme seo ke sone se ke se dirileng le ntswa ke ne ke lebagane le dintwa tse di thata. Competition was really hard. I had to face tough opponents. Mo letlhakore la bomme e ntse la karolo ya ba bagolwane ya komite ya bokete jo bokota sa ga 55 kg ga one motho o motona ke ene tshimega morago go fenya la mehitanang wa setlhopha sa Rising Stars. Means a lot, honestly. It improves. Go fenya go ra go le gontsi mo go nna go oketsa gape le dikatlego tsa me ke le motshameki. On my profile. Go garela kgaisano mo letsatsing la Sontaga setlhopha sa University of Botswana se bo se itaitsana baratang le sa SSKB Champions mo makgaolakganyeng a karolo e neng e kgatisa le go gaisa ya Senior Men Team Committee. Barre ba UB ba kgona go sireletsa bosimega jwa bone fa mo letlhakore la bomme setlhopha sa SSKB Champs e le bone ba fenyi. This gore be re khona go la le team SSKB yone hostileng tournament a be re khona go e fenya ke it means a lot tota le ko sekolo sa rona ke tsala re ba go re celebrate hela thata le rona ra go celebrate ha re tswa ha ke proud ka performance a me ke proud ka performance a bongwana ke bothe. Mongwe wa barulaganye ba kgaisano e la go ka mogelo a re sotlhedisa meleka thelelo a supa fa ditlhopha le batshameki ba ne ba idirisa go ipakaitsa dikgaisano tse di tla latelang. Go supile kgolo e ntsi mo le gore re kgone go bona ka e le gore interest e ntsi a diatlhetse tsa rona le go tsa tournament ya rona tsia as you've seen that re biditse a lot of athletes even though ne gona le ketsaetsego ya dionyana tse dingwe tse dintsintsi but a lot of our athletes ba kganne go taba mo maduong a mangwe e la team event mme la karolo ya kata setlhopha sa College for Open Hands go tswa go Zimbabwe se go gotse dintwa tsa matlhakore otle a basimane le basetsana fa setlhopha sa SSKB se gapile karolo ya Sinakata. Tshegofatso Malepa, BTV Sport, Gaborone. Me motsona wa tshoka go rialo dikgang tsa rena tsa nako eno di wetse re tla kopana gape mo go la ka moso mme mo nakong ya gompieno o ne re banthenkala ka tšhano e mesentle gore a tsweledišang tsa gare la ditirelo tsa tsatsi la gompieno yone nga rena dikgang tse ka puo ya diatla ke Sentle Moyeng yona a dira tiro ya gagwe ka botswapelo le ka bonokopila a re kopela gape mo nakong e tlang. The objective of this campaign, which is Count Me In, is to mobilize communities, mobilize businesses, alumni,